Khona waithe kuntombi yakushonga kamlota karsimbo risokuna nkoka esimra khavisa famsana man flow ekarsimra kona makombe risekuti mina tsawarani ya mbiribili khavisa nhlekani Aye Botrasel minjana ikona minjani hiva lava hinkwatsa ku sekuna album leyintshwa yi humerini yi fike rini ya i album leyintshwa Botrasel yi fiki hi ti 31 ta July ya i album leyi nga khoma vunanga bya kahle Botrasel loko mi ku khoma vunanga bya kahle mbula yini khavisa Okay Botrasel yi khomile vunanga lebyi byi akaka lebyi byi vuyiselaku ku tsaka emindyangwini ya hi leswi ni vulaka swona loko ni ku yi khomi vunanga bya kahle ku ri ku album leyi tirhi na bomani ni tirhi na Man Flow ni tlhela ni tirha na Mahumani ni tirha na Mathandane na Mambawulela vana mi vulavula ku vona khalenyana va ri ka timhaka ta swa vuyimbeleri a swi ri njhani ku tirha na munhu wo fana na Man Flow ku tirha na Man Flow na Mr Mahumani i xi swa kahle ngopfu hi mhaka ku ri i vanhu lava va nga khale va ri emusicini so va swi kota na ku lunghisa loko ku ni marito ku na la u nga hlatsisangiku kahle Xitsonga so va kota ku lunghisa ku ri okay loko a wo swi vikisa leswiwani a swi ta amukeleka kahle tanihi ku u representa Xitsonga hi xitalo hi tiva Khavisa ri munhu wa ku tlanga vunanga bya ku hatlisanyana tlhela cina swinene se ni twa mbuye hi slow jam ku humelela yini Khavisa mo cinca mafambelo ya vunanga Okay ani cincangi mafambelo album yaleyo it's a full package Botrasel yina it's slow jam because hi famba na minkarhi so loko u ri artist u fane u yingisela leswi balandeli va swi rhandzaka ngopfu ka nkarhi walowo so Khavisa na yena un'wanyana loyi a fambaka ku ya hi leswi vayingiseri va swi rhandzaka so ani yo cinca mafambelo mara i ku ni accommodate vayingiseri hinkwavo eka nkarhi wa sweswi so hayi na cina na sweswo swinene ni thawuza ku thawuza mara xa n'wina ku hetelela mi ta ku yini ka varhandzi ni vaseketeri va vunanga bya n'wina hi languta album ya n'wina leyintshwa ya ntombi ya ku xonga ni nga ku ni khensile swinene ku seketeliwa ka ti-album ta mina hinkwato ku sukela le ndzhaku aka xiniwerini na xindodzi leyi yi nga tlhandlametiwa yona leyiwani ya ntombi ya ku xonga so ni kombela ku ri na le kaya leyi mi ni sapota ku ya emahlweni ni voni sapoto yikulu from ti 31 ta July na sweswiwani na vona sapoto yikulu kumbe Botrasel ni ri Matsonga ya ka hina ni ba mandla ni vuyelela ni sapoteni ku ya emahlweni and then loko mi ni lava
ni kumeni aka Facebook mi ku ba ka Facebook mi ku KHAVISA or ka Instagram mi ku KHAVISA or ka Twitter mi ku KHAVISA mi ta ni kuma ke swinene KHAVISA naga leswinene ka album leyintshwa ni khensini Botrasel khensa swinene KHAVISA loye kambe n'wana nge va seketela sesi Lucy Cuma vele vo mhana rimitsu kusukela ka Mphambo hala ka vo Butedi karo ngete kumbe ta ku mahla ku maka ta mo ngemsava wa Ryan Nari na Hlulane Foroni Magayisa ndzhaka swona va kona Mavuxiko va hi le ka dyondzo ta tinhlayo va langute grade 7 na grade 9